Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho muherereye banywanyi mudahwema kubana natwe ngaha kuri imbonesha kuri mwe rudende ibashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abene gihugu. Aya ni amakuru mashasha agezweho kuri uyu munsi wa kane w'indwi ni kwigenekerezo 26 ruheshi umwaka wa 2025. Turaza kwibanda cyane ku makuru agezweho ngaha mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Turi buze kubabwira ibitangazwa aho kugeza ngo bitangazwa ko igisoda cy'u Burundi cyamaze kongera ndetse no kurungika abasoda benshi mu bice bitandukanye. Amakuru atugeraho yize bari guturuka mu bibogobogo muri territoire ya Fizi aragaragaza uburyo iki gisirikare cyahinduye uburyo bwo kurwana, ahongerewe bimwe mu bikorwa bya gisirikare muri Agezweho ndetse na bipimo. Turi buze kureba uko ibi bihagaze. Ni mu gihe kandi umutwe watwirwaneho ubarizwa mu ihuriro rya Alliance Fleuve Congo uravuga ko ingabo z'u Burundi zaba ziri gutegura ibikorwa bya gisirikare mu misozi ya Fizi, Uvira, Mwenga ndetse byose biherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Turaza kureba uko ibingibi bihagaze. Turaza kandi kubabwira ibijyanye n'amakuru akomeye aho Kabila yatangiye kugirana ibiganiro n'amatsinda anyuranye i Bukavu. Turareba ibyo bari kuganiraho ndetse turaza kurebera hamwe nuko bamwe mu banyekongo bifuza ko ibibazo byakemuka. Turaza kandi kubabwira ko ku munsi w'ejo hari ku munsi wa gatatu w'indwi kwigenekerezo 25 ruheshi umwaka wa 2025 nibwo Perezida Kisekedi Chirombo yakiriye wahoze ari Perezida wa Nigeria Obasanjo, aho rero baganiriye kubirebana n'ibibazo bihari. Turaza kwinjira tubabwira amakuru akomeye mu bigendanye n'ibi biri kuba. Turaba tugeze mu cyiciro cyacu cy'amakuru arebana n'ububanyi n'amakungu. Mu makuru akomeye ubuzima bwa munsi bw'abene gihugu turabwira ko Musenyeri wa Diocese ya Bunia, Musenyeri Dieudonné Olingi yasabye amahoro muri Ituri. Turaza kureba uko ibingibi biri gukorwa ndetse n'icyo yasabye cyakorwa. Turaza kandi kubabwira ibijyanye n'amakuru akomeye aho umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imicungire y'ibikoresho by'ubwikorezi OGREMU Bwana William Kazumba yashyikirije inkunga y'ibiribwa ingabo z'igihugu za FDC ziri ku rugamba mu burasirazuba bw'iki gihugu ku nkunga yagejejwe ku mudepite ministri ndetse bikavuga ko ibi byishimiwe cyane n'ingabo. Turaza kwinjira tubabwire byinshi biri kuba aya rero ndetse n'ayandi niyo tugiye kugarukaho banywanyi, aho tugiye kurebera hamwe operasiyo zikomeye zikomeje gukorwa n'igisirikare cy'u Burundi mu bice bitandukanye. Turababwira kandi bijyanye na kompanye Arufa ndetse na kompanye Bravo zamaze gushyirwa kuri patrol mobile ndetse turaza kureba uko ibi biri gukorwa Ibaraka n'ibibogobogo. Turababwira kandi bijyanye n'ibikoresho bidasanzwe harimo station radio technique yubatswe ahangaha hafi y'Ibaraka. Turebe kandi bijyanye n'ikoranabuhanga rikomeye ryazanwe rizwi nka surveillance thermique mu bice bitandukanye bijyanye na deployement en ligne d'espace n'ibindi bitandukanye. Turaza rero kurebera hamwe amakuru akomeye, ngusabe ntucikwe aho turi busobanura ibijyanye na combat defensive coordonné nayo iri gukorwa muri ibi bice. Tukaba rero tugiye kwinjira mu makuru yacu mu buryo buramvuye. Fyonda sabone ndetse ukanira ukakuzogera kugira ngo ujye ubona ubutumwa bukumenyesha igihe dushyizeho inkuru, ntujye uteba kubona amakuru agezweho. Reka duhere muri ibi bice bya Fizi aho amakuru atugeraho yizewe ari guturuka mu bibogobogo. Aha ni muri territoire ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aha ni mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Aremeza ko ingabo z'u Burundi Force de Défense Nationale du Burundi Fdnb zohereje abandi basirikare benshi muri aka gace nyuma yuko abari basanzwe bimuriwe Ibaraka mu gitondo cyo kuwa gatatu kwigenekerezo 25 ruheshi umwaka wa 2025 mu masaha ya saa 11 za nimugoroba. Abatuye aho ngaho batangiye kubona imitwe myinshi y'abasirikare bashya binjira mu bibogoboko bagaruka muri poste d'avance zari zisanzweho harimo inkambi ya Agezweho ndetse n'ahitwa bipimo. Nk'uko umutangabuhamya watanze amakuru abivuga yagize ati igihe cy'isa ya saa 11 twabonye imirongo miremire y'abasirikare binjira
amaso y'umuturage ntiyakubwira umubare neza, ariko wabona ko babarirwaga muri 300 cyangwa barenga. Bivuga ko aba basoda bashya baturutse mu gice cya Baraka, aho bari muri kompanyi zirimo iyizwi nka kompanyi Arufa ishinzwe kugenzura inyabutatu ya Bibogobogo, Agezweho ndetse na bipimo. Hari kandi kompanyi Bravo ishinzwe patrouille mobile no gukumira ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro. Hari kandi kompanyi Derita yahawe inshingano zo gucunga umuhanda Baraka Bibogobogo. Ibikoresho bya gisirikare byagaragaye nk'uko abaturage babivuga, harimo véhicule blindé réglé, mortiers de 60 mm et 92 mm, mitrailleuse Rodre Disquish ndetse na biravugwa ko ngaha hazanwe station radio technique zo gukumira ibikorwa bishobora kwibasira radio za gisirikare. Hari kandi bamwe mu basirikare bagaragaye bafite gemeur de vision nocturne ndetse n'ibikoresho bya surveillance thermique. Hari kandi amakuru avuga ko habaye déploiement en ligne de placés, aho rero imitwe y'aba basirikare yagose imisozi ikikije Bibogobogo, harimo umusozi wahitwa Nyamisisi, ahitwa Kasika, ahitwa mu misozi ahitwa Mikarati. Hose igisoda cy'u Burundi kikaba cyamaze kwagodesha ibitwaro, ndetse bikavuga ko rero bacungereye umutekano mu buryo budasanzwe. Ibikorwa byo kongera ingabo bizakurikiye amakuru yari amaze iminsi acicikana, ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro ribarizwa mu kiswe wa Zarendo ririmo gutegura ibitero muri Bibogobogo, by'umwihariko bihanganye n'abaturage b'Abanyamurenge. Bivugwa ko mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka turimo igisirikare cy'u Burundi hamwe n'icya Kongo bari bafatanyije guhagarika ibitero byari byatewe n'ihuriro ry'imitwe, bikarangira abasirikare barwanya intambara isukuye bizwi nka combat defensive coordonné, bikaba rero byararangiye batsinze nk'uko bivugwa. Iyi nkuru ikaba rero ikomeje kugenda igaragaza uburyo ibintu bikomeje kugenda bigaragara, ndetse kandi benshi mu bakurikiranira hafi biri kuba ndetse n'ibikorwa baravuga ko ibiri gukorwa ndetse n'ibiba bishobora kuvamo intambara ikomeye, dore ko kugeza ubu ngubu natwirwaneho nayo yamaze gutanga intabaza igaragaza ko yamaze kugotwa. Amakuru ari guturuka mu mutwe wa twirwaneho ubarizwa muri AFC uravuga ko ingabo z'u Burundi zaba ziri gutegura ibikorwa bya gisirikare mu misozi ya Fizi, Uvira na Mwinga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. N'itangazo ryashyizwe ahagaragara ku munsi w'ejo kuwa gatatu kwigenekerezo 25 ruheshi umwaka wa 2025, umutwe watangaje ko hari abasirikare b'u Burundi binjiye ku butaka bwa Kongo banyuze ahitwa Ikazimiya ho muri Fizi, aho byavuzwe ko hakoreshejwe amato. Twirwaneho yavuze ko hari amakuru bafite avuga ko abasirikare bahuye n'indi mitwe irimo wa Zarendo, FDL ndetse n'ingabo za leta ya Kongo nk'uko babisigura. Itangazo rivuga ko intego y'ayo makoperative cyangwa se ku kwihuza kw'aba ngaba yaba ari ugutegura ibice bitandukanye bituwe n'Abanyamurenge bakabigabamo ibitero. Nubwo ibi bivuga n'urwana twirwaneho nta uratangazwa, ntacyo inzego za leta ziratangaza cyangwa se zemeze aya makuru cyangwa se ziyakane. Ibi rero ni ibivuga twirwaneho ikaba yaranenze ubuyobozi bwa Kongo kudashyira imbere umutekano w'abaturage bayo. Iravuga ko ibivugwa na twirwaneho ntibyitirirwa, bikaba rero ari ibintu bikomeje kugenda bigaragara ko ari ibyagiye bitegurwa mu rwego rwo kugira ngo bagaragaze ko aha ngaha hashobora kuba hagiye kubera imirwano ikomeye. Gusa kugeza ubu ngubu abaturage batuye aha ngaha baravuga ko hakomeje kugenda hagaragara urujya n'uruza rw'ibikorwa bya gisirikare. Ibi byose rero nibikomeje kugenda bigaragaza uburyo umutekano ucungerewe mu buryo ntangere muri ibi bice. Ibi rero nibibaye nyuma y'uko ku munsi wa kabiri w'indwi kwigenekerezo 24 ruheshi 2025 umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imicungire y'ibikoresho by'ubwikorezi OGRFM Bwana William Kazumba yashyikirije inkunga y'ibiribwa ingabo z'igihugu FRDC ziri mu rugamba mu ruseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Iyo nkunga yagejejwe ku mudepite minisitiri w'ingabo Bwana Ngayo mu mwandi ya vita mu birori byabereye Kinshasa kuri Hotel de la Défense. Iyo nkunga yari igizwe n'imifuka 200 y'umuceri, bikaba rero bivugwa ko harimo amavuta litiro 300 ndetse hakaba harimo amakarito 100 y'ibiribwa bibitswe mu bikoresho bya plastique conserve, amakarito 200 y'amafi, ndetse bikavugwa ko ibi bishobora kuzafasha igisirikare cya leta ya Kongo gihagaze ku mirongo imbere y'urugamba. Byongeye kandi OGRFM yashyizeho $1,000,000 y'Amadolari y'Amerika
kuri konti igenewe gushyigikira ibikorwa by'ingabo za leta. Iyi konti ikaba iyobowe ku bufatanye n'inama y'abaminisitiri y'ingengo y'imari n'ubukungu. Iyi nkunga igamije gutera ingabo akanyabugabo mu bikorwa byo kurengera igihugu mu gihe kirimo imirwano ndetse n'ibitero bikaze. Bwana Ngayo Kabombo umwandi ya vita yahise ashima Agezweho kuri iki gikorwa yisi cy'ubutwari n'ubupfura kigaragaza uburyo ikigo cyiyemeje gufasha ingabo z'iki gihugu ndetse n'amatsinda y'abaturage biyemeje kwirwanaho. Mu kwezi kwa kane uyu mwaka urunyurane rw'abikorera bakaba rero baragiye bakusanya ibintu bitandukanye, aho rero nabo bashyikirije imifuka 1000 y'ibigori, amakarito 1000 y'inkoko, amakarito 500 y'ibisuguti, amakarito 125 y'inyama z'inka zibitswe mu buryo bwa corned buffet. Ni mu gihe kandi hari andi makarito 100 y'inyama zibitswe nayo yatanzwe. Bikaba rero biri muri gahunda ikomeye y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gisaba ko cyashyigikirwa n'abenegihugu kugira ngo gikomeze ibikorwa bitandukanye bya gisirikare. Ni mu gihe rero benshi bakomeje kugenda bakurikirana ibiri kuba bagaragaza uko ibintu bihagaze, ndetse bamwe rero bakavuga ko ibi bishobora kuzaba umusemburo mwiza mu gihe abanyagihugu bose babonye ko bagomba gushyigikira igisirikare. Reka dukomeze amakuru yacu tuje n'ubundi kubikomeje kugenda bitangazwa bijyanye n'ubuzima bwa munsi bw'abenegihugu, aho musenyeri wa diocese ya Bunia musenyeri Diodoni Ulingi yasabye amahoro muri Ituri. Ni musenyeri wa diocese ya Bunia musenyeri Diodoni Ulingi yasabye abaturage n'inzego zose gushyira hamwe mu gushaka amahoro mu ntara y'Ituri. Ibi yabivuze ku wa kabiri kw'igenekerezo 24 Ruheshi umwaka wa 2025 mu gitambo cya misa cyabereye kuri Cathedral Muzidi Maria ubwo hizizwaga imyaka 30 amaze ayoboye iyi diocese. Mu butumwa bwe imbere y'abayoboke n'abayobozi bari bitabiriye, musenyeri Ilingi yashimangiye ko urugomo n'ubwicanyi bikomeje gushyira Ituri mu bukene bukabije. Yagize ati: intambara idusigira ubukene, ndabasaba mwese ko mwafatanya gushaka amahoro arambye muri Ituri. Mu nyigisho ye musenyeri Ilingi yagarutse ku masomo yakuye mu myaka 20 amaze mu mirimo y'ubushumba, ashimangira ko amahoro n'ubwiyunge aribwo bufasha bukomeye kuri iyi si. Yagize ati: serivisi ikomeye twahisi ni ukuvuga ko amahoro ashoboka kandi ko imbabazi zizana ukwishyira kuzuye. Yongeye gushimangira ko ahora hafi y'abaturage ba Ituri, bikaba rero biri kugaragara ko bahanganye n'ingaruka z'intambara. Abibutsa ko nta terambere rirambye rishoboka mu gihe amahoro adahari. Yagize ati: ndasaba buri wese kugira uruhare mu gushaka amahoro muri Ituri. Intambwe nke z'iterambere z'abantu bamwe ntizikwiriye kudaturwa imitima ngo twibagirwe ko nta mahoro nta terambere rirambye ririho. Akaba rero ari ibyatangajwe na musenyeri uyobora iyi diocese. Reka twinjire Kinshasa mu makuru akomeye arebana n'ububanyi n'amakungu. Turababwira ko kuwa gatatu kw'igenekerezo 25 Ruheshi umwaka 2025 Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo Kinshasa yakiriye Bwana Olusegun Obasanjo wahoze ari perezida wa Nigeria, ubakaba rumwe mu hagarara ibikorwa by'ubuhuza byashyizweho n'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC na SADC mu gushaka ibisubizo ku ntambara iri hagati mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Kwikukira kwa Kongo. Mu kiganiro n'itangazamakuru Bwana Obasanjo yagize ati: turi gusuzuma amahitamo yose ashoboka ku kibazo kiri hagati ya Kongo n'u Rwanda kugira ngo imirwano ivangura irishingiye ku bikorwa bya gisirikare bicike burundu. Ibiganiro nagiranye n'abavandimwe banjye bombi bo muri Kongo no mu Rwanda biri kugenda neza. Obasanjo yaravuye i Kigali aho yakomereje urugendo rwe muri Togo. Yagize ati: dufite umuhuza washyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ariwe Perezida Gembe uyoboye inama y'abaminisitiri b'Itogo. Ndi kuji Ilome kumugezaho raporo no kureba icyakorwa kugira ngo dutere intambwe igana ku mahoro arambye mu karere nk'uko Obasanjo yabivuze. Tubibutse ko ku itariki
24 z'ukwezi kwa gatatu 2025 mu nama yabo ya kabiri yahuje hamwe abakuru b'ibihugu bigize East African Community ndetse na SADC ndetse na President Felix Antoine Tshisekedi Chilombo hafashwe icyemezo cyo gushyiraho abahoze ari abakuru b'ibihugu bitanu bo gufasha gushaka amahoro mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo aribo Obasanjo wa Nigeria, Uhuru Kenyatta wayoboye Kenya, Kagerema Montre wa Afrika y'Epfo, Catherine Samba Panza wa Repubulika ya Centrafrica ndetse na Agezweho wa Ethiopia. Ibi akaba ari ibintu biri gukorwa mu rwego rwo gushaka uko ikibazo cyarangira maze amahoro kongera kagaruka ibintu bikagenda neza. Hagati reka tujye mu makuru acukumbuye ya politike turebe uburyo Joseph Kabila wayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akomeje gukina politike yo ku rwego rwo hejuru, ku rwego agezeho mu bijyanye n'amashuri, dore ko yamaze kubona icyiciro cya kaminuza idasanzwe PhD, akaba rero yamaze gutangira gukina politike iteye ubwoba. Ni ku muhinga mu wejo ku munsi wa gatatu ku igenekerezo 25 ruheshi nibwo Joseph Kabila wayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kiringo kirenga imyaka 18 yagiranye ibiganiro n'amatsinda atandukanye ayahamiriza ko yiyemeje gutanga umusanzu kugira ngo igihugu cye kigere ku mahoro arambye. Ni nyuma yo gukorera ibiganiro nka biriya mu mujyi wa Goma yari amaze mu kwezi mu ruzinduko arimo kugirira mu mujyi Bukavu, naho Joseph Kabila yagiranye ibiganiro n'amatsinda atandukanye Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo aganiriza abantu ku byerekeye umutekano w'igihugu n'icyakorwa kugira ngo amahoro agerweho mu buryo burambye nk'uko amakuru atugeraho abigaragaza kandi abivuga. Amatsinda yabonanye nayo narimo abanyeshuri, urubyiruko, societe civile n'abayoboke b'amatorero ndetse n'abikorera ku giti cyabo ngahi Bukavu. Muri iki kiganiro yavuze ko ashyigikiye gahunda y'ibiganiro by'inama nkuru ya Kiliziya Gatolika Senko ku iterambere ry'igihugu, anasaba ko buri muturage atanga umusanzu we kugira ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igere ku mahoro arambye. Yashimangiye ko umutekano ari ngombwa mu iterambere ry'igihugu, anabigarukaho avuga ko nta mahoro arambye ashoboka kugerwa mu gihe nta mutekano uhari. Ikiganiro cye n'aya matsinda kikaba cyaribanze ku ngingo ya 12 yagaragaje mu ijambo rye rya nyuma yageneye abanyekongo ubwo yari hafi kugaruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ava mu buhungiro mu gihe amaze hanze y'igihugu mu gihe kirenga umwaka n'igice. Ibyatunguye abatari bake nyuma y'iryo jambo nibwo yahise yerekeza Goma mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Leta ya Kongo ikigenzura ibice muri ubu burasirazuba mu gihe kandi bigaragara ko AFC yamaze kwihuzana M23 ndetse na twirwaneho ihuriro rigamije gushyiraho akadomo kanyuma ku butegetsi bw'Kinshasa nubwo ibingibi bizaba bidakurikisha amategeko. Icyo gihe Joseph Kabila yibanze ku bizatuma Kongo ibamo amahoro kandi agaragaza ko iki gihugu kiri mu kangaratete kubera imiyoborere mibi iganisha ku bibazo kandi ko perezida wacyo ari we nyirabayazana w'ibibazo byose byugarije iki gihugu. Kabila kandi yageze naho anegura agenera ubutumwa uyoboye iki gihugu ko asigaranye amahitamo 3 gusa, arimo kwegura mu gihe ibintu bitaramubana bibi kurushaho. Biteganyijwe ko ibiganiro biza Kabila n'izindi nzego atarahura nazo biza gukomeza uyu munsi kandi bikaza gukomeza mu buryo bucungerewe umutekano mu buryo budasanzwe. Nubwo rero bamwe mu bakurikiranira hafi ibiri kuba batangaza ko biteye ubwoba kandi biri kuzana ibibazo bikomeye, ni mu gihe kandi benshi bakurikiranira hafi bari kunenga bikomeye bimwe mu bikorwa bitandukanye biri gukorwa n'igisirikare. Aho rero ku munsi wa kabiri w'indwi ku igenekerezo 24 ruheshi mu gice kigenzurwa n'uruhande rwa leta ya Kongo mu gace ka Mugazi gaherereye muri groupement ya Loberiki muri territoire ya Warikare mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, irasana ry'ingabo za FARDC ryatumye abaturage baturiye utwo duce bikanga ko ari imirwano, benshi berekeza mu biru barahunga. Umwe mu baturage baturiye ahabereye irisanganya yabwitangazamakuru ko ubushamirane bw'uyu musirikare bwasembuwe no kuba abandi ngo barahembwe we ntahembwe, nyuma bagenzi be batangira kumwishongoraho mu kuba yakimura ngo yabanje kwiyahuza inzoga nyuma yo gusinda abasukamo urufaya rw'amasasu. Yagize ati twamenye ko abasirikare ba FARDC bahembwe we atahembwe, nibo rero bari bagiye kuba bamwishongoraho ibyatumye havamo imirwano ikomeye.
umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Warikare Major Nestor Mafudisha yatangaje ko uyu musirikare wishe bagenzi be yahise atabwa muri yombi ndetse mu masaha make ari imbere ari buze kujyanwa imbere y'ubutungane kugira ngo babazwe ibyo yakoze. Ibiro ni bikomeje kugenda biba kandi byagiye byigaragaza kenshi muri FRDC, ibintu bidakwiye na gato kandi byagakwiye kuba bihita bihagarara ko kanya. Iyi yari page ikomeye y'amakuru akomeye yaragezweho, ni nuko dusoje. Fyonda sabone wiyongere mu muryango mugari w'abana natwe mu nkuru zikomeye zirebana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu, ubuzima bwa munsi bwa bene gihugu. Astra Vistra.